Баракату Асхария китебинин 19 сабагы. Ха тамгасы. Ха табышынын махражы тамактын ортоңку бөлүгүнөн чыгат дейт. Тамактын дейт ушул жерде. Бул сүрөтүндө жим тамгасын коюп коюптур. Өзү негизде ха тамгасы кекиртектин орто тарабынан чыгат, айын чыккан жерден. Эко айындагы, хадагы тамакты кысып айтабыз. Биринчи көнүгү жазылыш сүрөтү башында, ортосунда, аягында. Экинчи көнүгү фатха, касра, дамма менен келиши ха, хай, ху. Үчүнчү көнүгү ха, ха, хай, хай, ху, ху. Тамакты кысып окуйбуз. Ха, хай, ха, ху, ху, хай, ха, хай. Хамида, хамида эмес, тамакты кырбайбыз. Тамак эмес, бул жерде таңдайда кырылып кетет. Хамида деп. Тамакка алып барабыз, тамакты кысып айтабыз. Хамида. Халаба, мараха, кахала, наджаха, кабаха. Төртүнчү көнүгү ха тамгасы сүкүн менен келиши. Ах, их, ух. Таңдай эмес, кекиртекти кысабыз. Тах, ях, нах, тух, юх, нух. Мах, мих, мух, маха, миха, муха. Бешинчи көнүгү алиф, я, вау менен келиши, тактап айтканда созулма тамгалар менен келиши ха тамгасынын. Ха, хи, ху, ха, хай, ху, ха, хай, ху. Акырларын созбойбуз. Ха, хай, ху, юхаху, яхиху, яхуху. Алтынчы көнүгү танвин менен келиши. Хан, хин, хун. Рухун, рухин, рухан. Мурихун, мурихин, мурихан. Жанахун, жанахин, жанахан. Муфлихун, муфлихин, муфлихан. Кийинки жетинчи көнүгү хана, хуна, хина. Ахя, фалаха, фатаха, рахима, яхура, бихару, нухйи. Касраны созбойбуз. Хамиман, фатхун, хаблун, ахадун, хиджрин, рахимун, хадithun, рахикун, хакимун, харикун, хамимун, хадидун, хамиятун, хафиратун, хаятан, вахидатан, рахматан, рихлата, бихиджаратин. Бул жерде аракетти унутуп коюштур. Же жазылбай калган. Аягында дагы. Бул жерде касра, бул жерде да касра болот. Би хамди. Касрасы бул жака кетип калганбы же? Хайронун, рахмани, мархаматун, тахтиха, алхамду.
أحقابا أحمر أحيينا söz olsa akırın. ألحقنا أحلام نقول حركة لامدın üstünde turadi. Nogul birinci lam andan keyin alif, lam alif. Oşon üçün birinci lam alif bolup atalып algan lam alif. أحلام ألواح أرحام أحمد أنحن حرام مفلحون حاكم حاجب كادح راحل حازن فاتحة مفتوح مرحوم محجوب بحرين degelim. بحرين يحزنك emas ha'ni bildirib o'qiymiz qisib. يحزنك في لوح حاكمين محجوبون ترحمون مقمحون. Keyingi Qur'on oyatlarini o'qiymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لابثين فيها أحقابا ولا هم يحزنون بل نحن محرومون إلهكم هو هاتم واسم نقول qo'shilib yozilganda shuncha yoziladi. ilahun wahidun ولا يلتفت منكم أحد ولم يكن له كفوا أحد ما لكم كيف تحكمون ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم.